Čudesna sprava, Branko Čopić. Moj djed Rade plašio se ne samo raznih životinja, zmija, daždevnjaka i riba, nego je zazirao i od mnogih sprava i mašina, od pušaka, termometara, vaser vage i tako dalje. Ni pod kakvim izgovorom u našu kuću nije se smjela unijeti puška, ni puna ni prazna, ni pokvarena ni rastavljena. Od pogleda na termometar djed je dobijao vrtoglavicu i stuživalo bi mu se u stomaku, a od vaser vage je zakretao glavu kao do durokljivih očiju. Međutim, jedino je prema satu uvijek imao neko posebno strahopoštovanje gledajući u njemu tajanstveno biće koje živi svojim zagonetnim životom. Čistim i mudrim kao od kakvog drevnog pravednika. Nije ga čak volio ni u ruke uzeti bojeći se da ga na neki način ne obesveti i ne uprlja. Djedov rođak Sava, stari lopov i nikakva vjera, često bi se oko toga dohvatio s djedom. Ma kako ti to zazireš od sata kao da je pred tobom živ stvor, a? Pa da šta da je živ, mirno kaže djed. Sad živ, zabezekne se Sava. Živ, bogme, i 10 puta mudriji nego ti. Iako baš nije bilo teško ispasti mudriji od Save, starčić uvrijeđeno puše. Mudriji od mene, o vidi ti njega. Da, u po dana, u po noći, kad god ti drago, samo ga otvoriš, a on ti cak. Toliko i toliko sati, dragi moj, a ti ne znaš ni na koliko si mjesta šupalj, a kamoli šta drugo. Djed poučno digne prst. Prema jednom satu, brate Savo, ti si jedna obična bena. Da šta sam nego bena? Kod babića se peče rakija, ja ovdje kod tebe džaba tupim zube, iskreno priznaje Sava i diže se da pođe. U našoj kući, otkada se zna i pamti, nikad niko nije imao sata, niti je ko znao da po njemu čita vrijeme. Moj stric Niđo, kad se vratio sa Solunskog fronta, pravio se da zna o sat, ali kasnije se ispostavilo da on umije samo ponešto oko male kazaljke, pa je njegovo određivanje vremena ispadalo otprilike ovako. Još samo kolik za jedan nokat, pa će podne. To gledanje u sat za mog djeda je bila jedna isto tako tajanstvena i pomalo nadprirodna umješnost, kao i gatanje u dlan. Ako si rođen za to, ti ćeš tu robotu naučiti, a ako pak nisi, džabe ti je. Da žene ne znaju u sat i da to nisu ženska posla, to je za djeda bila jedna stvar koja se sama po sebi razumije. Jedne godine i naša kuća dobi sat, bilo je to ovako. Imao ti je djed jednog pobratima i prijatelja, nekog Petraka, samarđiju po zanimanju. Taj ti je čitave godine lutao ispod grmeča od sela do sela i ljudima pravio i popljivao samare, propijajući svoju zaradu, često već na licu mjesta uz domaćina koliko ga je radio. Na Miholjdan, krsnu slavu našu, Petrak je osvitao kod naše kuće svečan i obrijan i zdravio se s djedom. Pobratime Rade, da nam bude srećan današnji svetitelj. Ostao bi tako koji dan, napio se, napričao, ispregledao djedove samare i jednog jutra evo ti ga obuvena i potpasana, ljubi se s djedom i utješno prorokuje. Brzo ćemo se mi opet sresti, pobratime, okrugla je zemlja. Jedne godine tako rastaviš se s djedom, on pruži povelik izlizan džepni sat. Evo ti, pobratine, ovo ćeš mi sačuvati za dogodine. Zaradio sam ga u dobra čovjeka, pa mi je strašivo da ga gdje god ne propijem. Djed obrisa oba dlana od čakšire i primi sat pobožno kao naforu pred oltarom. U redu, pobro, bit će paženo ko oči u glavi. Sat je bio zaključan u djedov sanduk i na njega se brzo zaboravilo, sve dok ja jednog dana ne doperjah iz škole ponosito se šepureći. Djede, ja znam gledati u sat, učili nas u školi. Idi, Beno, gdje će dijete znati u sat? Hajde de, da si bar vojsko služio, drugo bi bilo. Boga mi djede znam ga i naviti pa da ide. Laži samo. Daj vamo pa ćeš vidjeti. Moljakao sam, ulagivao se, a ja nije se pomagalo. Takvu cijenjenu stvar u dječje ruke, to je za djeda bio već veliki rizik. Sljedećeg Miholjana pobratim Petrak ne pojavi se na našoj slavi. Djed se zabrinu. Da nije bolestan, Bog ti ga vidio. Propitivao se za nju varoš na stočnoj pijaci na crkvenom saboru, ali od pobratima ni traga ni glasa. Te jesen nikoga pod grmečom nije vidio. Na jednom mjestu djeda utješe pričom kako je stari govorio da će preko Une i Kaure da tamo pretresa i pravi samare.
Boga mi će njega onako pijana gdje god mladiti i opljačkati kao lopov, sto vajkao se djed. Jednog popodnevna, tek što stigu iz škole, djed me tajanstveno pozvao u svoj sobičak. Bio je sam kod kuće. Odi vamo. Počeprkao je po svom sanduku, izvadio iz plavije hartije Petrakov sat i nepovjerljivo me pogledao. A znaš ga naviti, veliš? Znam, deder. Starac me usjede na svoj krevet, stavi mi sat u ruke i bez daha se zagleda u moje prste. Kad je navijanje bilo gotovo i sat zacaktao jasno i ravnomjerno, on ga uze u ruke, prinese desnom uvu i sav ozaren prošaputa. Aha, radi, kuca. Spustio je sat u krilo kao da se odmara, zagledao se neku daljinu i obradovano protepao. A znao sam ja da je on živ, rđa jedna, živ i zdrav. Ko to djede? Moj pobro, da je on mrtav i njegov sat bi umro. Pa da, tako ti je to. Tog popodneva djed mi je bio toliko udobrovoljan da me čak navečer i u mlin poveo. Do dugo u noć sjedili smo na mlinskom pragu i gledali pun mjesec, nas dvojica. Velika i mala Bena, a okolo su regetale žabe, pa uz tu krketaljku nisi znao jesu li još na zemlji ili zajedno s mjesecom roniš kroz rasperjane navike oblaka.